Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaka bi akhlaqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidiq wa akhrijni mukhraja sidiq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggunganan sin kami hapag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Puas nga kasanglit iban pamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala itukbar na to in sa ribu-ribu pagsarang sukot patuhan Rabbul Alamin. Amuyin kiarihilan niya kita niyo waktu sarta kabuhi masi biwus ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta nausal na pakaising kita niyo paparkala karidaan niya iban sing kasusuwan niya amunain biasin kakahinang singkitan niyo habihaw nini paliharan sin pagtuntut ilmu sarta pagdagayray sin pangadjian tungod paarama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga kakasising kami bang mayan ing kita niyo halawm kusog iwan kaya sarta patutukon kita niyo sin Tuhan Rabbul Alamin halawm sub iwan tau kasi pagtaat hamarya akan niya sarta bangmayan himutang sin Allahu ta'ala halawang pangatayan na to in hukaw iwan dugal astul ahinang maasiyat patuhan Rabbul Alamin supaya madawhat sin tiap-tiap hangkatoring kato niyo in pag-iman gaw patuhan Rabbul Alamin sarta tumutog kita nyo insyaallah subhanahu wa ta'ala halawang pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin sa luway natunabuhi di halaman dunya ini sampai nahadya kita ni muklas dahil hadunya muy pahadarat sin Allah ta'ala halawang pag-iman sa wasa patuhan Rabbul Alamin. Karena mga tayo manghuda akang may Islam biya na sinari na inadlaw ka na inadlaw akhirat susungon singkitan niyo katan wayroon da magmunpa at uno-uno na darahan singkitan ni mo pahadarat sin Allah ta'ala biya na nasabot sin Tuhan Rabbul Alamin halam Quran mahamulya yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. In adlaw akhirat, adlaw mahuli, adlaw ri na magbungpaat, in pangalta, di na magbungpaat, in kaanakan, malaingkan amura kuman in magbungpaat, amuin mga sila, di matong pahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala, biqalbin salim, iwan sin pangatayan sa wasa. Sarta sin pangatayan sa wasa nagiiman patuhan Rabbul Alamin na nauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta sarayaw-rayaw pag-iman pamahasod si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan bang mayan maghinapusan kita niyo mga tayo muda ka ma-Islam amuin kakahinang kasusuwan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta mui kita niyo pahadarat sin Tuhan Rabbul Alamin amuin sambu-sambuhan in pangatayan na to sin pag-iman
gawot patuhan na to Rabbul Alamin. Diyan niya mga palanggungan haram Islam biya na sinari. Induman ini, duman ipagpatumtum sintiap-tiap hangkatao pahangkatao. Ipagdirihil pangadjian sin mga kaguruhan hakato niyo katan. Amuin mahinang sawawan biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ikarayaw sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luwa hikaamu sin pagtag-ipon patuhan Rabbul Alamin. Sabya na sinari mga palangon haram Islam tanto tuod di dumayaw in pag-ibadat sin tiap-tiap siulangan ding kato niyo. Di makabatok paraan sa buntol-buntol dan tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala dan amunain tiranan hikabatok ta mag-arama haarama sa bunnal na uging hadarat sin Allah ta'ala malaingkan bangkam mawaya makabatok pakaamuhan suway tuminggil in kakahinang mo in pag-arama mo hadalil mahugot apang hindo sin Quran mahamulya apang hindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuyad to mga kakasising kami in laong tamayta in kaguruhan sing kita niyo di magbati laol sa room sa adlaw magbatum dumakato niyo katan. Sabin maksud hasupaya in kita niyo makabatok paamuin pag-arama nakaamo paarama sin mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maudo mga katutay mong na arama Islam amuin bilang panugpatiko sugpat sin pangadjian amuin kiatag na antasin bilang kapito atawakan pilay adlaw limaway tungod pa amuin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala at tiap-tiap hangkatoring kato niyo amuin nasabot sin ako in amanat ini bilang kapatut hak hukuk piya wajib sin mahasot si Allah at tiap-tiap siulakan ng kato niyo nag-iiman po Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagmurajaah pag-review sin pangadjian amuin limaway panagnaan law sin mga ulama ding hama kapatut amunain kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala maun paipon niya insuway hitunay sin ipon niya in pagmabuga matan patuhan Rabbul Alamin inyadto alhamdulillah narilay na sing kita sin limaway na kauna hikarwa daing mga kapatut piya wajib sin mahasot si mahating di Allah subhanahu wa ta'ala amunain kapatut singgin hawawaranta pawaranta ginhawata ini baranta ini aun kapatut marikato insuway ta hitunay maun kaniya hitunay ta maun kaniya in kapatut niya demikian inyad to mga palangon haram Islam di ko nabalikan karena nadagay rayta na atawakan na salastay ta na in parkala ini bang uning kapatut singin hawaranta maripawaranta hikatu kapatut amunain maudok bisarahon na to haruman ini mga tayo mga daara may Islam kapatut sin pagkahitamano siya marikato insuway ta hirihil kanila in kapatut nila in ini na lang kum hahadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyin bilang wasiat nasihat si Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Muad ibn Jabal radhiyallahu anhu iwan sinabuk din mga sahabat girandilan hi Abu Dhar radhiyallahu anhu abaita si Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunt kabuga kau pa Allah subhanahu wa ta'ala hauno na
in kaaunan mo, haun-haun na binaybayan, in piyaghuhulaan mo. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikaruwa wasihat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, paurulilong na inhinang mangi, sinhinang marayaw. Bangkaw na kahinang kangian, magtuy paurulan mo, sinhinang marayaw. Karna lang sin Nabi inhinang marayaw, tamhuha, makapapas, mamapasi sinhinang kangian. Hikatulang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang wasihat sin siya, harwa daing mga kanungnungan sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lapain kita nyo kataan sin wasiat ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Iwan pagpiil palangay ikaw, pag-addat kaw marayaw, papagkahimumano siya, sin pangaddatan sa rayaw-rayaw. Pagpalangay kaw, sin palangay sa rayaw-rayaw, hapagkahimumano siya. Amuyad tuindaakan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang wasihat niya hikatu. Amo na insungta bisarahon haruman ini. Langsin mga ulama, mga katautay manghuran ng agama Islam, bang mulaw na basahon, dungdungan in hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amon kabtangan niya hikatu ini, inari niya, talikin nas, pagpalangay kau hapagkahimumano siya. Wala siya imian pagpalangay kau, sin sarayaw-rayaw palangay, sarayaw rin pangaddatan, habar iman pagkahimo. Sa inbayta, hakatan mano siya, ay siwo da muslim bukun muslim, bariman bukun bariman, hatatkala in siya mano siya, daakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, insuway kau, magpalingkat sin kasuddahan mo, pangaddatan mo, bukun hadya pagkahimo bariman, kapagkahimuslim, sampay sin duaing agama, hangan in siya manusia, naraakaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sin hipapasangon doon kay mo, in pangaddatan sa rayaw-rayaw, tungod pakatan sin pagkahimumano siya. Amuyad to mga jamaa mulya, inhikaturing ha mga advice sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lang si mga ulama, uning maksud sin kabtangan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ay amiluhum bil akhlaqil karimah wal af'alil jamilah. In maksud dihay nilong na, daha sila magmuamalat, magsumadja, magsamod, in mga mano siya pagkahimo, bil akhlaqil karimah wal af'alil jamilah. Daha sila magsumadja, magsamod, hapangaddatan mulya, pangaddatan sa rayaw-rayaw, iban sin kakahinang sa lingkat-lingkat, kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga palangwan ha agama Islam, in maksud sin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pagpiil palangay ikaw apagkahimumano siya, sin palangay, sin pangaddatan sa rayaw-rayaw, ha wasiat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaruwa kamaksuran lang si mga ulama, sin kabtangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Dihilan tunayan in tiap-tiap tagakapatut, in kapatut niya,
tunayan, tukbalan, dihilan in kapatut, sin tiap-tiap tara kapatut. Amuyad to mga palangwan haagama Islam in maksud sin pangaddatan sa rayaw-rayaw. Hakaywanan bayta si mga ulama, laung na al-khuluqul hasan ma'an nasi huwa min khisalit taqwa. Bal la tatimmu taqwa illa bihi. In pangaddatan sa rayaw-rayaw, ha pagkahimumano siya, in ini lamud siya din hajumlahan sin pagtawagun kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bal la tatimmu taqwa illa bihi. Gamayan lang si mga ulama, di lang na masampurna in kabuga patuhan mo Rabbul Alamin illa bihi malingkan sabab sin pangaddatan sa rayaw-rayaw. Amuyad to mga kanungnungan, kakasihan, kalasahan sin kami indeng ha mga wasiat kato si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halilayan si mga sila ulama amon labi maingat din kato niyo maglilay sin hadith sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari mga tay mahudaa ka Islam. Kumawa kita niyo dalil tungod paamuin kawajib sin pag-addat marayaw hapag kahita manusia. Muna-muna parman si Allah subhanahu wa ta'ala ini khitab panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parman sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalb lan faddu min hawlik. Daing hasabab sin rahmat ulong sin Allah ta'ala ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, linta lahum in suway kau mahanunut kanila, kandasyo mahanunut hakasahabatan mga lundang panon mo yan. Amuyad to inda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala bilang wasihat niya ha Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Ang panasyugpatan, walau kunta faddan ghalidal qalb, lan faddu min hawlik. Tumtuma, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bangin kaaunan mo, makaslah, mabungsi, matugas in pangatayan, makaslah, magkabtangan, nagdalalising hapagkahimo labiluwah kasahabatan mo lan faddu min hawlik ingata tan tutuod in mga sila kasahabatan mo amon yan lundang panun kay mo maglupad uwak sila mig dahin katilibot mo. Amuyad to in baita sin mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala bilang wasihat pagpatumtob niya ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdaak in mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala in suway mahanunot hapagkahimano siya in suway lambalambot in kabtangan hapagkahita sarta ayaw maralising ayaw mabungis ayaw mabungsih hapagkahimano siya sarta ayaw makasla magkabtangan ikasakit sin pangatayan, sin pagkahimumano siya, karna minsan pabyadiin, inlasa nila kay mo, atawakan sumadja sin tao kay mo, atawakan kampung mo, minsan pa nagmamartabat kay mo, piagaaddatan kaw, bangin ikaw, bukon mahanunot kanila, makaslakaw, mabungis kaw, magpuklas kaw kabtangan, hikasakit sin pangatayan nila, lan faddo min hawlik, tanto maglupad uwak, mig sila rin hakatilibot mo. Amuyad to mga palanggungan haarama Islam. Indaing ha mga laung ta dalil nakawa tapad duman, daing ha kabtangan at tawakan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa dalil mga palangon na agama Islam,
Siyabot si mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ni mahabain ayat sa kawaun tahadjain ding mga amuin dalil menunjuki pa laung ta maudusin kita. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Siyabot niya riha ini intungod sifat si mga beriman matan po Allah subhanahu wa ta'ala. Kada aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum 'anil lagwi mu'ridun walladina hum lizzakati fa'ilun walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Di ayat ini mga palangon na agama Islam, siyabot sin mahasot si mahating di Allah subhanahu wa ta'ala in sifat si mga beriman. Sarta, amuin mga sila timapaha paruntungan. Paruntungan di hadunya, labi luwa, timapaha paruntungan haadlaw gana-gana. Parman sin Allah ta'ala, kada aflahal mu'minun. Sa bunnal tuod, timapana, haparuntungan sa lagu-laguin mga sila beriman. Abog din ha mga sifat si mga beriman hangkan magparuntungan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Amuin mga sila lang sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha mga amanat nila iban sin parjanjian nila piya palihara nila, hiya hamparo nila, wala nila piya sasaran, in amanat doon kanila, iwan sin parjanjian nila. So pangadatan sa rayaw-rayaw, amo na in mga tao, piya palihara, tiyo tunay in amanat kanila, sarta tiyo tunay in mga parjanjian nila. Amo yad to mga tay manguda agama Islam. Lamod pa rin ha mga sifat si mga beriman, laung sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat ini nasabot sin Tuhan Rabbul Alamin walladina hum 'anil lagwi mu'ridun in sifat si mga beriman magparuntungan dunya akhirat amuin mga sila anil lagwi mu'ridun ding hakabtangan kabtangan lukat lambing way puspa idda mu'ridun nyamalling sila imahalli sila, imaanib sila rin ha ini. Lang si mga mufassirun, maksud di sinayat ini long na, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَهُوَ الْكَلَامُ الَّذِي لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا فَائِدَةً. Iniaaniban nila, nyamalling mga beriman, dahing hakabtangan, wayroon karayawan niya, iban wayroon kapaiddahan, bang nila hikabtang. Amo ini ending ha mga pangaddatan sa rayaw-rayaw si mga beriman nasabot si mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala ini alamat sin tao marayaw alamat sin marayaw in pangaddatan amo in mga tao di magkakabdang sin kabdangan way puspa idda di magkakabdang sin kabdangan wayroon karayawan mahasil sin pagkahinya manusia. Amuyad to mga palangon ha agama Islam inding ha mga dalil mahugot dayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naramik yan mga tay manguda agama Islam ingaton na to in nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sa laggo panangliti sin Allah tabaraka wa ta'ala kaniya bukon ha panangliti kaniya sin kusog niya magsambahayan kusog niya himinang sin deng hama kaibanan ibadat patuhan Rabbul Alamin sain muna
sasanglitan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangkil halom sin Quran maha mulia. Beta sin Tuhan Rabbul Alamin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sabunal tuod o Muhammad, ikaw na yan. Innagdara sin sa taas-taas, sa mulya-mulya, pangaddatan. Amayad tu in pamantuhi sin Allah Ta'ala hanabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasal sin lingkat pangaddatan sin Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amayad tu mga katutay manghuran in baita kato sin lang ta Allah subhanahu wa ta'ala tungod pasipat sa rayaw-rayaw. Amuin pianang litiniya, piamudji niya hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman jari mga katotay mo na may samhangkan na inabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahin ha mga kabtangan niya laong niya inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa akrabukum wa ahabbukum ilayya minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Biyaita si Nabi sallallahu alaihi wasallam sabunnal tuod daing hamanga labi kalasahan kuring kanyo sarta sa suog-suog na lilingkuran bubutangan marika ko haadlaw kiyamat daw si Nabi sallallahu alaihi wasallam ahasinukum akhlaqa amunain sarayaw-rayaw ring kanyo in pangaddatan. Amuyat pimbaita si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay in sa suok-suok na kuno kaniya lilingkuran bubutangan haadlaw akhirat halaw man sin surga daing ha mga ummat niya amunain daing ha mga ummat niya sampurna sarayaw-rayaw in pangaddatan. Sa mayta mga tayo muna ka mayta yadto lawi in suok niya madto pa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadlaw kiyamat. Sa kaula-ula didto siya paraigon hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam misan di bukon na nakaraig law ta labi in suok bubutangan panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing ha mga law ta ummat niya amunain mga marayaw in pangaddatan. Sa mayta in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyang lit bukon kapyudji siyang lit sa sin Allah Ta'ala sin in siya sarayaw-rayaw in pangaddatan niya. Napagkain siya sa rayaw pangaddatan niya sabiad to in marayaw pangaddatan niya ummat niya in sa kaula-ula paridtuon atawakan pasuokon bubutangan madto kaniya haadlaw qiyamah biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katotay manguran ha agama Islam indeng ha mga longta dalil sin sasanglitan pupudjihan dakula ha mga tao marayaw in pangaddatan papagkahinyamano siya. Hamasa si Nabi sallallahu alaihi wasallam auning hama kasahabatan niya naasubo nila in Nabi sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ism. Naasubo nila in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod paamuin maksud sin pagyanon marayaw iban sin mangi hisiyo in tao marayaw hisiyo in tao mangi atawakan unin pagyanon marayaw ya Rasulullah, unin sa pagtagon mangi. Fakal, in sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang jawaban niya, inarin niya albirru husnul khuluq, in pagyanon long na marayaw, pati niya in tao marayaw, husnul khuluq, amun niya undong kaniya, in pangaddatan sa rayaw-rayaw. Wal ithmu, arapon long na in pagtagon mangi, atawakan pardusahan, maha kapisadrik wa karihta ayat tali alaihin nas in pardusahan atawa kangian laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amunain amun maha kapisadrik amun sa kaula-ula di mapakalih bukun marayaw bukun mahantap hapangatayan mo
bukun marayaw in pananaman mo, wa karihta ayat tali alayhin nas, sarta mahukaw-kaw, in nahinang mo yaon, in kakitaan sin pagkahimumano siya. Mahukaw-kaw, in kaingatan sin mano siya, in nahinang mo yaon. Apabila in nahinang mo, kahukawan sin pangatayan mo, bukun matanam ha pangatayan mo, sarta di kaw mawaya, in kaingatan sin mano siya, in nahinang mo yaon, tantuhain yan kangian ataw kandusa, in nahinang mo yan. Amo yan to mga palangon hara ma Islam, in bilang piagbiddaan haantara sin marayaw si mangi. Balikan ko, tumtumon na to mo hara ma Islam. Ba't kita maingat mag-check ataw kan magbista bang in kita marayaw ka ataw mangi. Aun waktu dahil mga parkala, sabat sin bahasa, common sense. Amon pikilan mo hadyain para kanon mo, kainatan mo na yung parkala, yaon bukod marayaw. Sabiasin ini, long sinabi sa salam, in marayaw pagyanoon, amo na in bang malingkat in pangadatan mo, na tanto ikaw, tao marayaw. Arapon in pagtagon dosa, in pagtagon kangian, apabila in nahinang mo yaon, bukun matanam kay mo na hinang mo, sarta mahukaw-kaw, in kaingatan sin pagkahimuan sa inahinang mo yaon, kal na hikasipog mo, hikaluman mo, tanto hatay mangun inyan, bukun marayaw inahinang mo, kangian yan, dosa po Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kakasising kami, indeng ha mga laong ta banda kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikarwa ding ha mga hadith sa butunta, sabab na in dalil sin pag-aramata, na launta muna masdar panagnaan sin aramata amo na yung Quran mahamol liya. Nasabot ta na yung dalil, nasabot ta lang sin Quran mahamol liya tungod pakarayawan sin dayaw pangaddatan apag kahitamano siya. Ikarwa amo na in dalil daing ha kabtangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karna in kabtangan magwa din harila niya ini wahi daing kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta padduman sin pag-agama, sin kita niyo, tungod po Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot, Abu Darda, radiyallahu anhu, anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam, qal, ma min shay'in athkalu fil mizanil abdi, ma min shay'in athkalu fi mizanil abdi al-mu'min yawmal qiyamah min husnul khuluq. Inari si Nabi sallallahu alaihi wasallam, wayroon day nga mga uno-uno na labi in bugat hatimbangan sinipon bariman haadlaw kiyama amo na in pangaddatan sa rayaw-rayaw. Sa kaula-ula in labi mabugat bilang hikabugat sin karayawan mo hatimbangan haadlaw ka na kanaya ka bariman sabab yan sin pangaddatan sa rayaw-rayaw. Amo yan inikabugat sin timbangan sin karayawan hadlaw na kana in labi hikabugat amo na in pangaddatan sa rayaw-rayaw. Amo yan in bulan sangkato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga bariman hasupaya in kita niyo amoy in asal-asal marayaw in pangaddatan magduruhon na magparayaw sin pangaddatan arapon in mga sila amo in launta tarangi kasuddahan ando na maghalulay kita niyo sin kahalan na to pindahon na to puas na to diungog in pangadyan ini dan habay ta sin Allah Ta'ala dan habay ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tungod pakangian iwan karayawan sin kangian sin mangi addat iwan karayawan sin marayaw addat na suway kita ni magpinda sin kahalan na to. Pindahon na tuwing kahalan na to, biya na sinasabot ko na kauna, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sabunal tuurin Allah subhanahu wa ta'ala, di niya pindahon, in uno-uno na jima jato, doon haambok manusia, kahalan niya, mangi marayaw, hingga suway siya mismo, in magpinda na amunasin, kahalan niya sin launta jimajato kaniya. Na bang ikaunan mo mangiin kasuddahan tay mangudaa ka maisam mawayag ka pindahon sin Allah Ta'ala tag na ibihayaon pindahain pangaddatan mo.
daing hamangi pamarayaw. Amo yan in kabayaan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mga tayo mga udaara may Islam, dalil sa buton ko daing sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daing kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nas al-jannata. Naasubulong niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam daing hamin sa taud-taud kakahinan, sa taud-taud sababan, hikasud hamano siya palaw man surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sabda, jawab sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, taqwallahi wa husnul khuluq. Indaing hamanga sa taud-taud sababan, hikasud surga sin bangsa manusia, hadlaw ka na kana, amuna in sabab sin taqwallah, kabuga pa Allah ta'ala, wa husnul khuluq, iwan sin sarayaw-rayaw, pangaddatan, amo yadto in baita kato, mga tayo mo da akama Islam, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa taud-taud, deng mga manusia, sababan na kasurga, karna sin kabuga pa Allah ta'ala, lilimbangan sin pangaddatan sa rayaw-rayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pagkain ni manusia. Amo yadto mga katawtay manghuran na agama Islam, indeng mga wasiat kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, habayta hiya Aisyah radhiyallahu anha, ummul mu'minin, qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im, rawahu Abu Dawud. Ya baita hiya Aisyah radhiyallahu anha, in aginiya diungog kulong na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namuong nagsabda siya sa bunal tuod in bariman in mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im, tantu tuod in bariman, tantu abutan niya sabab sin pangaddatan niya sa rayaw-rayaw in darajat sin mga tao, amuin matiro sa magpuasa, iwan darajat sin mga tao, matiro sa magkiyamul lail, magsambahayang magtag-ipon pa Allah Ta'ala, haka at atungaan dum. Amuyad timbayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, minsan ka ula-ula. Minsan ka tuan, bukunda, laong tabya mga makusog, magpuasa sunnat, bukunda ka makusog, magkiyamul lail, laong ta magtahajjud, amuin magtag-ipon pa Allah Ta'ala sa tungaan dum, himinang sin mga nawafil, hari mumahinang in mga parkala yadto, ato abukun na kamatilo sa marayaw in pangaddatan mo, la abutan mo laong sin Nabi sallam. Makatupad kaw, hadarajat sin mga tao, matilo sa magpuasa, matilo sa magkiyamul lail, sabab sin dayaw pangaddatan na hinang mo. Amo yan mga palangon ha agama Islam, inday nga mga sa lingkat-lingkat baita kato si Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Damikyan mga palangon ha agama Islam, on pawakto na kapin-kapin, inshallah subhanahu wa ta'ala sugpatanta, kumawa kita rin ha mga min aqwalis salaf, dahing ha mga kabtangan sin mga sila salafun as-salih, amuin mga sila nakauna rin kato niyo. Kapag iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin di sila laungta magparagbos sin pag-agama, mangmukun laway, dahing hadalil, amuin nasabot sin agama Islam, piyasampay sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inarisin mga sila nakauna, dahing mga palangwan sing kita niyo, kapag iman patuhan na bulalamin, muna sa buton kurihay ni kabtangan ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Inari niya, innal abda la yablughu bi husni khuluqihi a'la darajah fil jannati wa huwa ghairu 'abid. Innal abda la yablughu bi husni khuluqihi a'la darajati fil jannah wa huwa ghairu 'abid. Wa yablughu bi su'i khuluqihi asfala darki jahannam wa huwa 'abid. In maksud sin kabtangan hi Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
deng mga long ta salafun salih inari niya sa bunal tuod long na ipon tanto abutan niya sabab sindayaw pangadjatan niya in sa taas-taas darajat palauman sin surga wa huwa ghairu abid sin bukun na siya matilo sa tuod mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala pasal sin dayaw sin pangadjatan niya abutan niya makaabot siya padarajat sa taas-taas sa sin surga minsan pabukon na tuod biyahayad tuwing kusog na mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung maksud dihay ni matay mo dagang Islam, bukon niya titinggalan in fardo at tawakan wajib. Hihinang niyan fardo, hihinang niyan wajib. Sa amurag kuman, bukon siya biyasin kayo na matilo sa tuod, sampay iimot-imot in mga kasunat-sunatan ni hinang. Hati na bukon na makusog tuod siya mga himinang sideline tungod pa ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Puasin fardo, iban piya wajib sa Allah ta'ala kaniya. Sa pasasin pangadatan niya yaon, makatupad siya, hamanga sila. Sa alta abutan niya darajat sa taas-taas sa lumsin surga, pasasin dayaw sin pangadatan niya. Wayablugo bisu'i khuluqihi asfala darki jahannam wa huwa abid. Demikian lang si Anas bin Malik, abutan niya isab. Pasasin sin kasudahan niya, in dito habulian sin apinarka jahannam. Waliyadu billah, mga tayo muna kami Islam. Abutan niya long na, makaabot siya, sabab sin pangadatan niya, madto pabulian sin apinarka jahannam, wa huwa abid, malaingkan in siya, nag-iibadat siya pa Allah Ta'ala, may pasal sin kasudahan niya. Iyadan billah, mga tayo muna kami Islam, magpatiribong kita ni pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minsan paingkaunan na to, marayaw nag-iibadat kita po Allah Ta'ala. Bang mangiin kasudahan ta, kaya ba'y tahiyan na si bin Malik, makaabot da siya. Madto pabulian sinapinarka jahannam, pasal singisin pangadatan niya, minsan paingkaunan niya, matiro sa mag-ibadat po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan, mga katutay mga uranin ba'y tangkatot sin mga sila, alang ta salafun salih, mataod pa rin ang mga long tadalil mabasatarihay ni sumagawa mga palanguhan na kami Islam biadagbosin waktu haupo na miabot na waktu na to insyaallah subhanahu wa ta'ala kaluramayan kasubatan in pangadyan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala mga katotay manghuran bag-oning hamakabdangan sinapo long tabiat mga wala na kaamo ano inad to pagtawatan ko patong ko na bulalamin sarta long ta inad to arakala ka lammasin panghati ko iwan sin panasat sin syaitan long ta amuin kabayaan niya in malawon kita arapon bangin kabtangan ko long ta nakamo sarta aun tinggilan deng hadalil Quran parman sin Allah Ta'ala iban sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyad to in kawaon na to bugbukan na to sarta bang aun kabtangan ko kimasla ando maapan niya ako mga tayo mga agama Islam bukod yung maksud ko nag-ama sa inako nagpatumtum mo na muna hawaran ko lapay in kita niyo katan murah-murahan dumayaw in pagkatatan sing kita niyo sarta madawhat na to in karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mamaid na kami halapal ka sila sa plagpakatan na tiranan wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين